mu da je odgovor, a? Mi, dragarivi. Ti si Dane, komandir? Sem, če ti je prav. Ti si pa Lovro. Ja, kako s Polganom? Joko. Joko. Kje si bil, Boris? Karabinjerjem sem pometal. Ampak Lojs je baraba, ne pa Rivaš. Ti si ostal. Je ne poznaš? Nančika. Nančika. Kako to raste? Schmidt? Mein Feldstecher. Jawohl, Staatenführer. Hedvika, ste fut skupaj stopta. Amico mio. Amico mio. Ma ti si još uvijek živ, pa to je divno. Bambino, vieni qua, dođi da vidiš nešto. Znaš li ko je ovo? A? Tigar, najveći diverzant su tutto il mondo. Lica, pogovoriti se morava. O čem? Ja sam partizanski kurir. Nosim važnu poruku za Valtera. Stane. Stane! Iko! 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 Ludvig! Ište mal Dane! Cvito! Cvito! Šta je, brat? Biš u kuću! Šta se događa? Ne znam ja ništa. Biš da te ne vide. Stane je. Peter, boš oblekel majico? Bom oblekel potlej. Pozdravljen, Drejc. No, ne boš dal roke staremu prijatelju. Veš kaj, Tina, kar doma opet. Koga pa imaš doma? Tanija. Pomaga nam. Nančika je prešipka. Treba je močnejših rok. No? Ne morem. Ljuba, ne Miran. Timele! Dragarca, vi nič ne veste. Vi mislite, da nas je samo 5. Nas je še na 1000, nas je vojska. Lavla! Kaj bo dobrega? Umeščarga! 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 In this age of endless imperial war, the lives of countless men, women and children depend on the truth, or their blood is on us.